Sad će nas snimati, da. Snima. Hvaljeni su si, Marija. Vas da budi, Blanka. Dobar ti dan. Dobar dan. Moram priznati da se baš veselim ovim našim razgovorima. Još nam samo kava fali. Evo, ja sam tamo svoju završio. Evo, još jedan dan je za nas. Ljudi broje dane u karanteni. Ja sam jučer imao dosta ispunjen dan. Neću reći naporan, ali cijeli dan sam nešto radio, pisao. Tako da je karantena postala ne neki odmak ili neko slobodno vrijeme, nego baš je ispunjeno vrijeme. Dobro, vi ste rekli da niste imali, da se imate vremena uhvatiti se u koštac sa onim stvarima koje su uvijek dolazile posljednje kad bi imali svoje dnevne uobičajene obaveze. Je, tako sam mislio i tako je bilo par dana, sad su se namnožili tekući poslovi, tako da sve manje tog slobodnog vremena ima. A vi držite predavanja, snimate predavanja i šaljete svojim studentima? Da. Dobro, to je sad svakodnevni normalni posao. Mm-hmm. Zanimljivo kako zapravo svakodnevnica se mijenja i ono što smo navikli godinama činiti, kako se to u trenu promijeni, ali jako brzo dobijemo novi raspored. To je točno, upravo to što me iznenadilo, kako život pronađe kanale i na neki način se vrijeme ispuni. Trenutni život sad ima svoje zahtjeve koji traži neku vrstu odgovora, neku vrstu rada. Da, čovjek se jednostavno treba malo vremena da se snađe, a onda i život u stanu može biti itekako zauzet. Da, evo, gledam sad i svoje kolege svećenike na neki način kao ostali bez posla ili nema kontakta s ljudima, pa su neki ponudili da mogu biti na telefonu za duhovne savjete i sad ja lako mogu zamisliti da odjedan put više nemaju nikakvog vremena, da se na taj način ispuni jedno vrijeme i mislim da nekakva izvanjska situacija nas prisiljava da otkrijemo što možemo, a onda otkrivamo ponovno svoje granice u tim okvirima što možemo. Pa evo sad, mislim se hoće početi s jednom drugom temom, međutim sad kako govorimo o rasporedu, zanimljivo je to da čovjek kad ima puno slobodnog vremena napravi manje nego kad ima pun raspored, jer zapravo puno obaveza nas tjera na organizaciju i onda i površavamo puno više stvari u danu, tako da mi se lako možemo naći, ja se prepoznajem u tome, kako zapravo u ovom moru slobodnog vremena činiti se kao da ne stigneš neke stvari koje, mislim, je smiješno da ne stigneš. Tako možda ljudi neki kažu, nemam vremena moliti, može se i to desiti. Upravo zato što zapravo ne znamo se snaći u ovom slobodnom vremenu i zato smatrate li da bi trebali i u karanteni raditi dnevne rasporede kako bi eto... Naravno, mislim, razlika je u tom kako, u disciplini, jednostavno rečeno. Dakle, mi kad imamo neki posao, kad radimo, kad nas izvanjske okolnosti prisile na ustajanje, rad i odmor, onda znamo što kad možemo napraviti. Dočim izvanjskog pritiska nema, ostaje pitanje da li sam ja u stanju sam organizirati svoje vrijeme ili to više nisam. I tu se pojavljuje razlika među ljudima. I naravno od davnine da su stoici upravo na tom inzistirali da ti imaš slobodno vrijeme od početka do kraja, ali ga ti moraš disciplinirati i uvesti u red. Jer jedino kad ga discipliniram, dobijem vrijeme za neki kvalitetni rad. Ako to ne napravim, onda ću najprije spavati duže, pa onda neću raditi ništa ozbiljno, pa neću imati nikakav projekt, pa neću imati nikakav plan koji želim provesti, pa neću imati nikakva očekivanja ni od koga izvan. I naravno da vrijeme se rastoči. Ode u površne stvari, u površno pretraživanje informacija, u neku vrstu čakule, u malo više spavanja i zapravo vrijeme se potroši. Toga je iznimno važno na neki način se prisiliti na disciplinu. Možda sad u ovom vremenu puno važnije nego inače, jer su sad spale izvanjske okolnosti koje me to prisiljavaju i drže i sad ih moram napraviti iznutra. Tu se pojavljuje razlika među ljudima.
među onim koji su u stanju to napraviti iznutra, jer žele, jer hoće, i oni koji nemaju snage za to, kojima treba uvijek nekakva izvanjska sila da to naprave. To je velika razlika među ljudima, ali ja mislim da mi svi to možemo vježbati. Evo, mi možemo reći ustajem, to možda ranije, ustajem sa nekim planom što ću napraviti i na neki način vježbati jesam li taj dan odradio to što sam isplanirao samom sebi. I kad to napravim, zapravo onda dnevni raspored i na koncu dana iskustvo punine dana postaje drugčije. I ljudi su sigurno i zadovoljniji. To me podsjeća kao kad bi recimo ja ponekad otišla na trening, a možda trener bi bio spriječen doći na trening. Pa koja je razlika zapravo kad treniram sama i kad treniram sa trenerom? Drugačije je. Velika je razlika. Je. Tako da, što je drugčije? Meni je lakše kad je trener tu. Međutim, već sam se s vremenom navikla, budući da pored treninga ja imam i masu drugih stvari koje moram raditi, rehabilitacija i sama vježbe rehabilitacije doma, i tako da sam već navikla sama se motivirati, ali shvaćam koliko je to teže nego kad, što ste rekli, imamo vanjski faktor koji nas tjera. I zapravo biti, šta ti je cilj? Cilj ti mora biti vlastito dobro, a ne da zadovoljiš nekog tog faktora koji te tjera na rad. Da, hoćeš reći da naši svakodnevni poslovi su neka vrsta trenera koji stoje izvani. Sad su treneri otišli na odmor, nema trenera, sad moramo sami. Treneri su u karanteni isto. Da. Pa dakle, kao što naš dan zahtjeva organizaciju, tako sam puno puta čula i kako je jako važno napraviti i organizaciju duhovnog života. Znači da se taj molitveni raspored proteže tokom cijelog dana. Što bi vi preporučili nama laicima tokom dana, kako rasporediti? Ja bih najprije dao jednu sliku koja postoji u katoličkoj crkvi. Ona je slika časoslova, dakle te obavezne molitve za svećenike i redovnike, koja je raspodijeljena po danu, dakle jutarnja, pa onda ima srednji čas, pa onda imamo službu čitanja, pa imamo večernju, pa imamo povečerje. Oni su raspoređeni prema rimskoj podjeli vremena, dakle prvi čas, pa onda treći, pa šesti, pa deveti, pa dakle 12. Dan je razdijeljen na trenutke kada radim i kada molim. Benediktinci imaju tu generalnu podjelu na moli i radi. Dakle, očito da u pozadini stoji jedna vrsta discipliniranja vremena, jedna vrsta discipliniranja duše i naših unutarnjih snaga. Drugim riječima, mi nismo u stanju jedan isti posao raditi bez prestanka, neprestano, bez pauze. I onda ovaj ritam moli i radi zapravo je jedna izmjena rada koji može biti fizički, koji može biti tjelesni, može biti naravno intelektualni i molitvenog dijela. Pa se meni čini da je na toj pozadini vrlo pametno možda napraviti neku svoju podjelu. Recimo, dan je uvijek dobro da počne sa nekom vrstom molitve koja može biti stupanje u svjesni kontakt sa Bogom koji je živ ili neka vrsta molitve koja mene odgovara, ali u svakom slučaju da dan počne tako da uspostavim odnos sa izvorom života, da iz tog odnosa zapravo doživljavam sve. Onda je bilo jako važno da u danu odvojim neko kvalitetno vrijeme. Mislim kvalitetno u smislu kad sam svjež u glavi, kad nisam odmah neposredno nakon objeda, kad imam zaštićeno vrijeme i prostor u kojem me neće nešto drugo smetati, ili da to sam napravim tako da isključim mobitel, isključim kontakt na nekih svojih, ovisno o tom koliko ko može, 15 minuta, pola sata, 45 minuta, i da to vrijeme posvetim molitvi. Ona sadržajno može biti vrlo različita, ali to je kvalitetno vrijeme koje može na neki način mi promijeniti dan. I naravno da je bilo jako važno, i to je možda jedna od najpoznatijih praksa uopće, konac dana, on je uvijek vezan uz ispit savjesti. Dakle, konac dana je vezan tako da pogledam dan kako je išao. Tu može biti naravno varijacija koje tu jednu praksu čine onako privlačnom.
i možemo zamisliti sebe, to je meni dosta privlačno, da pogledate svoj dan kao da gledam film. To može biti od početka dana do konca dana ili može biti od kraja pa unaprijed. Ovisno kako ću gledati film, kako ide unaprijed ili ide unazad. Ali ja mogu birati što ću tražiti u tom danu. Mogu birati sve jednostavne stvari. Mogu recimo napraviti pregled dana prema mirisima. Koji je prvi miris s kojim je počeo dan i koji su mirisi prošli kroz moj dan. Ili mogu početi sa nekim drugim osjetilom, sa pogledom, sa ušima, mogu sa kontaktima, mogu sa odnosima, mogu sa sviješću o životu, o važnosti života, mogu sa sviješću o drugim ljudima, mogu sa sviješću sad o zarazi, mogu promatrati čim sam hranio svoj duh. Ja izaberem možda jednu temu, mogu reći čim sam danas hranio svoj duh. I onda počnem od prvog dana što sam najprije uzeo u sebe. Je li to bio neka vijest koja je tražila neku negativnu stranu, ili to bila neka vijest sa interneta koja mi je ogorčila dušu, ili sam svjesno tražio neku hranu koja mi je hranila duh da bude zdrav duh. Kako je išlo preko dana? Što je bilo u sredini dana? Tko je došao sa nekom hranom koja me otrovala, kako je bilo u sredini dana, kako poslije podne, s čim odlazim na spavanje. Dakle, kad ja izaberem kroz koju perspektivu ću promatrati taj dan, odjedan put mi živne cijeli dan, ja dobijem svijest o tom da je dan bio ispunjen, da ga sad vidim i da na neki način iz ovog odmaka mogu ga procijeniti. Onda mogu donijeti odluku što ću sutra napraviti, kako sutra želim organizirati dan. I na takav način, dan po dan ili korak po korak, ja sve više preuzimam gospodstvo nad svojim vremenom, nad svojim opažanjem, nad svojom sviješću i postajem sve više gospodar svoga života. Nisam samo izručen silama koje dolaze i koje traže od mene ovo ili ono. Evo recimo, ta 3 momenta mi se čini važni. Početak dana sa molitvom, jedno kvalitetno vrijeme za odnos s Bogom, bez obzira kako ga ja sadržajno ispunio, i završetak dana sa ispitom savjesti. Recimo, imate kod Seneke, imaš jedan sjajan tekst, uvijek mi odzvoni kad govorim o savjesti, Seneka koji na jednom mjestu u svom jednom pismu kaže: moja žena zna da kad mi legnemo u krevet navečer da me najprije ne smije dirati, da me pusti jer ja imam vrijeme za ispit savjesti i tad prođem kroz cijeli dan. Dakle, ta organizacija vremena, to što hoću reći, koja je na neki način poznata najbližima i koju drugi poštuju. To je nešto što je sad, čini mi se, izrazito važno u našim obiteljima, da netko kaže: čujte, ja od 2:30 do 3 želim biti zaštićen, nemojte me zvati, ili zaštitite me od poziva, ja imam tad vrijeme za molitvu. To je, mislim, jedno elementarno poštivanje potreba drugog čovjeka za jednom hranom i na koncu će svi od toga imati koristi. Ja pretpostavljam da je Senekina žena pristajala na to samo zato što je imala više koristi nakon toga što je... Naravno. A recite mi to u sredinu dana, što ste rekli, kvalitetno vrijeme, to dakle može biti razmatranje nad Svetim pismom, molitva krunice, razmatranje nad otajstvima, nad nekim tekstom svetaca, dakle nama na volju. Vrlo raznoliko i dakle tu bi možda mogli proći kroz ono što postoji kao mogućnost. Recimo, jedan dobar način kako se može meditirati postoji u Hrvatskoj na internet stranicama, to su e-duhovne vježbe koje rade Franjevci iz Pazina i koje je cijela jedna škola meditacije, cijela jedna škola kako se može meditirati nad nekim tekstom Svetoga pisma. To je za jedan dio ljudi možda najbolji način, jer će kroz to dobiti hranu, jer će kroz to naučiti sami, jer će kroz to osamostaliti se s vremenom. Jedan drugi dio ljudi puno lakše ide kroz to da sami čitaju tekstove, uzmu neke zahtjevnije tekstove,
koje im pomažu da sami prodube. Recimo, ja znam za jedan dio ljudi da se dobro hrane tekstovima pape u miru, Ratzingera, posebno sa onom trilogijom Život Isusa Krista, u kojima umjesto da sami se muče kako proći kroz tekstove Novog Zavjeta i razumjeti ih, dobiju jedan duboki i pristupačni uvid u to što ti tekstovi kažu i kako na neki način se približavaju Kristu. Recimo, to su u ovom trenutku dvije stvari koje bih jako preporučio. Dostupne su, mislim da je ova trilogija Ratzingerova dosta onako dostupna, ima je, ako ne u mojoj kući, ima je u susjedstvu, lako se nekako može doći do nje. A duhovne vježbe su dostupne na internetu, imate i aplikaciju koju svatko može staviti na svoj mobitel. I naravno da imate puno više drugih stranica koje mogu pomoći u tom produbljivanju moga odnosa s Bogom. Jedan dio ljudi, i to možda da spomenemo isto, je najbolji pristup našao kroz ignacijanske duhovne vježbe, i to prvenstveno ove koje su proširene u široko vrijeme, dakle ili u više tjedana ili više mjeseci ili u 9 mjeseci, i koje idu sa pratiteljima. Oni koji to rade vjerojatno imaju najbolje organizirano vrijeme za molitvu, jer je njima tamo po strukturi samo je već zadano da dnevno imaju sat vremena odvojen za molitvu i tjedno sat vremena razgovora sa pratiteljima. Evo, nekoliko tako tih elemenata koji kažu što se može raditi u to kvalitetno vrijeme u danu. A evo, sada imamo i prijenos svetih misa na stvarno puno kanala na televiziji i internetu. Tako da smo pozvani duhovno se sjediniti sa svom braćom i sestrama i pozvani smo na tu duhovnu pričest. Mnogi ljudi do sada nisu možda razmišljali o tu duhovnoj pričesti, nisu shvaćali njezinu snagu, ali ona itekako ima težinu. Da, ja se sjećam kad smo mi bili u Sjemeništu, da je svakodnevna praksa bila, mi bismo imali misu ujutro, da nakon ručka svi zajedno kao sjemeništarci, kao cijela grupa odemo u crkvu Gospe Sinjske, onda bi imali kratku molitvu na glas svima, klekli bi i onda bi prefekt rekao duhovna pričest. I onda bi ostavio neko vrijeme da svatko u svojoj nutrini, svojom snagom duha se sjedini s Kristom na nematerijalan način, na duhovni način. I na taj način bi pričest koju bi primili ujutro, da kažem, živnula u sredini dana i na taj način hranila ponovno duh. Opet bi se vratio u susret s Kristom, u odluke koje sam donio, u očekivanja od samog sebe, u molitve koje sam iznio. Na takav način taj odnos onda u jednom trenutku živne. To ne mora trajati dugo, ali je recimo čak i 3 minute dovoljno da svijest na neki način postane ponovno prosvjetljena Božjom prisutnošću. Ja to nekad zamišljam otprilike kao kad vozim dugo po danu, a onda redovito poslije podne, posebno ako sam nešto u putu jeo, dođe mi spavanje. I tad sam s vremenom naučio, kad se to pojavi, prvi parking i stane. I onda stanem na prvom parkingu, zaključam vrata, spustim sici, stanem i pokušam zaspat. To traje par minuta, ali dovoljno je da nestane svijest, da se ugasi i da se vrati. Ja sam kao resetiran. Na taj način nekako zamišljam i duhovnu pričest koja u jednom trenutku dođe u kontakt s Bogom i na neki način osvježi, resetira cijeli duh. Meni je to genijalno, pogotovo što nas je to i Papa ohrabrio i onda je rekao kako, evo sad ću pročitati, znači uredbom se određuje katolicima oboljelima od koronavirusa kao i svima koji za njih mole ili o njima skrbe u domovima i bolnicama da se duhovno ujedine i putem medija slave svetu misu i tako zasluže potpuni oprost. Zar to nije divno? Da, tu se otvara još jedno pitanje koje možda je sad prezahtjevno ili trajalo i predugo da ga otvaramo, možda to možemo sutra, a to je pitanje tog oprosta je zapravo neka vrsta
neću reći zamjene za ispovjedi, ali neka vrsta dobivanja oprosta od težine grijeha, a u trenucima kad ne mogu doći do svećenika. Pa bi to traje malo duže vremena. Hoćemo to sutra onda. Baš me zanima. Javit ćemo sutra. Dobro, odlično. Baš mene zanima, Blanka, reci mi, jel ti treniraš sad u stanu u ovo vrijeme? Jesam, treniram u stanu. Do neki dan sam trenirala na balkonu, imam dosta veliki balkon, Bogu hvala, međutim sad je zahladilo. Tako da ću se morati prebaciti unutra, ali imam već neke rekvizite. Kao da sam se podsvjesno neko vrijeme već pripremala, jer sam dosta toga stavila u stan i eto, imam taj luksuz da mogu trenirati doma. I ono što smo govorili na početku, treba se baš natjerati. Između dva treninga onda vrijeme za meditaciju. Jedan trening je. Tako da se ima vremena za sve. Evo, mislim da će ovo biti dosta poticajno i poučno za sve naše gledatelje. Jučer sam, kako se diga naš video, onda sam svaki čas gledala koliko ima gledatelja i navijala. Tako da, na kraju dana baš sam bila sretna što nas je toliko ljudi pogledalo i eto, nadam se da će i dalje broj gledatelja rasti. A mi se čujemo sutra. Čujemo se sutra. I vidimo. Bog vas blagoslovio. Također. Ćao.